Hej, čao dragi ljudi! Dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Nadam se da ste super, kao uvijek. Evo jedan video na kojeg me onako podstakla tema sa sinoćnog eventa, u stvari pitanje. Sinoć sam bila na jednom prekrasnom eventu gdje su bile žene, poslovne žene koje imaju svoje firme. I bilo je tu i različitih tema. Pitanje na kraju je bilo kako, ne znam još kako ću nazvati video, ali pitanje je bilo kako i da li ikada otklopite, isklapljate privatni i biznis i poslovni, znači dio života. Jer su to vlasnice firmi i različitih brendova i tvoja firma, tvoj brand kao tvoje dijete. I kad to isklopiti, da li isklopiti, koliko možemo imati slobodne ruke u tome da od, ne znam, 3 sata ili 5 sati popodne više ne odgovaramo na pitanja, na maile. Danas su socijalne mreže, društvene mreže ukrale puno te privatnosti i intime, koje je dozvolio naravno. I onda se osjeća još više taj pritisak da treba odgovoriti tad kad je pitanje stiglo. Proizlazim, znači, idem od početka. Prvo treba znati tko ste vi i koje su vaše uloge. I ima tu i puno za razumjeti. Ko sam ja, znači ne ja kao žena, majka, prijateljica, ćerka, sestra i tako dalje, nego ko sam ja uistinu. Ima za razumjeti koncept vremena, jer nas to vrijeme stalno, većina ljudi hvata svoj rep. Samo iz jedne situacije u drugu, iz jedne u drugu, i taj koncept vremena koji je iluzija pravi većini ljudi poprilično puno problema. Eto, sad sam upotrijebila riječ problem. Kad stvarno dođete do spoznaje, do razumijevanja da je jedino vrijeme koje postoji samo sada, ovaj trenutak, onda je puno lakši život. Glavno pitanje kojeg ja uvijek onako postavljam, da li vaša odluka da odgovarate i kad ste sa djetetom, sa partnerom, sa prijateljicom ili čak pred spavanje, već u krevetu, ja samo da još pogledam da li je došla još neka poruka, još neko pitanje vezano za moju uslugu, za moj proizvod, na Instagramu, na TikToku, znači bilo gdje. Da li, znači odluka da ćete odgovarati sada na to, dolazi iz ljubavi. Pripremila sam se. Je na engleski, ali to razumijete. Znači iz ljubavi ili iz straha. I većina bi vjerovatno rekla, Sandra, iz ljubavi. Mi volimo naše klijente, naše kupce, naše korisnike, želimo im ponuditi najbolju uslugu, najbolju moguću, experience, znači iskustvo. Želimo im dati odgovor na pitanja koja imaju. Ok, i to je sve super. Moje pitanje ide još malo dublje. Da li to radite iz ljubavi do sebe? Ili iz straha da nećete dobiti nešto što mislite? Znači, ako to radim iz ljubavi do sebe, ako bilo što radim iz ljubavi do sebe, onda kao prvo znam
Da bi ja mogla nekome nešto ponuditi, pružiti, odgovoriti, trebam prvo ja biti optimalna i mentalni i fizički. Što se podrazumijeva da prvo trebam imati kvalitetno spavanje. Neću sad ovdje o kvaliteti spavanja, ali 99,99% ljudi nema kvalitetno spavanje. Što znači niti se ne ide spavat u pravo vrijeme i još manje na pravi način, koji apsolutno nije sa ekranom ispred očiju. Znači, to bi bilo, znači to je moje, to ja pričam za sebe, iz ljubavi do sebe. To je moja odluka. Da li to radim iz straha, da onda neću biti možda više poštovana, uvažavana, iz straha da će me onda, kako se kaže, unfollow. Znači neće biti više moji pratioci na, ne znam, na Instagramu, na TikToku, sa email liste će se skinuti. Da li mislim da će me, znači iz straha da me neće onda po društvenim mrežama, pa da ne znam, ja joj pošaljem pitanje pa trebam čekati 5 sati da mi odgovori. Znači, stvarno se pitajte, idite u dubinu sebe. Da li odgovarate, da će onda vaša konkurencija, jel, koje nema, dobiti vaše klijente, vaše pratioce i tako dalje. Znači, stvarno upitajte sebe šta god da radite, da li to uistinu radite iz ljubavi, ali uvijek prvo mora biti ljubav prema sebi, ili iz straha. Ok, to je prvo ono što vam želim da raščistite. A drugo, pošto smo kod zakona, pretpostavke, jel? Šta pretpostavljate? Šta pretpostavljate o vašoj bazi pratioca, klijenata, poslovnih partnera? Sad sam išla na biznis sferu, jer je to bila jučerašnja tema. Znači, ako vi pretpostavljate da su nezahvalni, da očekuju sve odmah, iako je to vaše slobodno vrijeme, to im besplatno dajete stručne savjete. Ako vi pretpostavljate da vam stalno kritikuju cijene proizvoda ili vaših usluga, da vas isto i zbog toga vuku i uspoređuju vas sa drugima. Znači, ako su to vaše pretpostavke, opet, da li su to pretpostavke iz ljubavi ili iz straha da nema dovoljno za mene, za sve. I kakve god su vaše pretpostavke, ljudi, ako su takve vaše pretpostavke, na osnovu čega onda možete očekivati da vam je vaš život, vaša fizička realnost drugačija. I ovo što pričam možete aplicirati na koju god temu, koju god sferu vašeg života. Zato je toliko bitna tema mentalna dijeta, jel? Imate video, stavit ću ga negdje u komentar. Pretpostavljamo i mislimo o stvarima koje ne želimo i onda se bunimo i kažemo, eto, znao sam i znala sam. Stalno se vrtimo u taj krug. Zato prvo si odgovorite na to, zbog čega to radim. Kao drugo, a šta zapravo želim, šta stvarno želim? Kakvu bazu ljudi želim imati da me prati? Ljude koje su osviješteni ili ne još, ali traže odgovore, pa žele čuti mene. Ljudi koji su zahvalni zato što dobivaju te odgovore, koji me poštuju, koji imaju dobro mišljenje o meni, koji razumiju da je iza toga proizvoda i te usluge
puno rada, učenja, iskustava da bi se to moglo upakovati u nekakvu uslugu koja izgleda malena ili proizvodić. I onda tu i nema pitanja cijene, nego samo koristi. Znači, ako proizlazite iz takvih pretpostavki, onda opet ne može biti drugačije nego da imate takvu bazu. Ne može, jer je to zakon. Zakon kaže. Znači, vaše pretpostavke će se promijeniti u činjenicu. Na engleski, assumption harden into fact. Pripremila sam, naravno, Nevillova kvote, izreke iz njegovih lekcija na tu temu. Iz lekcije pretpostavke se pretvaraju u činjenice. Naša pretpostavka gradi most situacija koje se dešavaju i neizbježno vode do ispunjenja same sebe, znači pretpostavke. Drugim riječima, naša pretpostavka, ako u njoj ustrajemo, postaje činjenica. Ako pretpostavim da sam bogat i stvarno ustrajem u toj pretpostavci, tada će se pojaviti okolnosti u mom životu koje će neizbježno dovesti do ispunjenja te pretpostavke. Mogu dobiti napredovanje na poslu, osvojiti čak lutriju, dobiti neko neočekivano nasljedstvo. Bilo koje stvari se mogu dogoditi da dovedu do ispunjenja moje pretpostavke. A isto tako, ako pretpostavljam da ne vrijedim, da nisam poštovan, da nisam ljubljen, tada će se u mom životu pojaviti okolnosti koje će prikazati tu pretpostavku. Mogu privući čak i nasilne i neispunjavajuće odnose ili se boriti sa sumnjom u sebe i samo sabotažom. Naše pretpostavke stvaraju našu stvarnost, bili mi toga svjesni ili ne. Evo ga. Tvoja vjera je tvoje bogatstvo. Your faith is your fortune. Vaša pretpostavka da bi bila učinkovita ne može biti pojedinačni, izolirani čin. Znači da to, uradite ujutro, a onda cijeli dan provedete na isti način. Znači sa istom negativnom mentalnom dijetom i negativnim pretpostavkama. Ok, znači ona ne može biti pojedinačni, izolirani čin, djelo. Ona mora biti održan stav ispunjenje želje preko dana. Jer u trenutku kada se vratite u svoje prošle stanje, u svoja prošla ograničenja, vi ispuštate sjeme koje mora prerasti u plod vaše pretpostavke. Zakon pretpostavke mora se svjesno koristiti jer svijet neprestano sugerira sumnje i strahove u vezi sa vašom željom. Ali vaše povjerenje u pretpostavku mora ostati unshakable. Znači, da vas ništa ne može pomaknuti s mjesta. Bez obzira kako izgleda realnost, fizička. Jer u trenutku kada ste donijeli svoju odluku, subjektivni svijet prihvaća i kreće u njezino ispunjenje. Vi morate znati da je u tom subjektivnom svijetu, koji ste vi sami, sve moguće za vas. Morate svjesno odabrati svoje misli iz velikog skladišta znanja. I zatim svojim upornim pretpostavkama svoje izbore učiniti istinite. Zato se ljudi pitajte šta želim. Da li ja želim imati klijente, pratioce, poslovne partnere,
takve ili drugačije. A ako želim imati drugačije, kakve? I nemojte se tu, kako se kaže, ograničavati. Nego stvarno, kakve ljude želite imati da vas prate, da kupuju vaše proizvode, vaše usluge. Budite specifični. I onda u vašoj mašti, u stanju relaksacije, u opuštenom stanju, ono, kako se kaže, contemplating, onako valjate se u tim osjećajima, tih pretpostavki koje vi želite da se dese. I onda ne može se desiti da se ne dogode. Ne može. Ok? Želim vam puno ljubavi, odluka iz ljubavi, života iz ljubavi, ovoga što manje, ovo svijestite i onda svjesno mijenjajte, evo, za ovo. Imajte prekrasan dan, super mi je što mi se javljate u komentare, pišite mi, tako da zahvalna sam vam na tome i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!